Evo ovako, ja bi dao jedan mali osvrt na sinoćnju borbu s Antonijom Mijatovićem. Naime, ovo sve prije ne znam da li ima smisla da vam prepričavam možda ukratko onog početka. Je borba bila dinamična u stojici, Antonio je bolji hvrač od mene, rušio me. U jednom sam zahvatu pokušao srušiti ja njega, ali sam istigao koljeno, imao sam staru neku ozljedu kolateralnog ligamenta. Tako da sam šepao jedno vrijeme pa nisam mogao biti agresivniji u stojici kao što sam inače agresivan, ali generalno gledajući Antonio je bio bolji, više puta rušio, moji su udarci bili teži, čak sam ga u jednom prilikom za malo nokautirao, ili se bar meni tako činilo. Uglavnom, borba je bila jako interesantna i iznenadio me njegov otpor. I baš mi je drago zbog toga što je borba bila atraktivna i što je publika istinski uživala. Do treće runde kad se desilo to da sam ja Antoniju napravio polugu na laktu. U tom trenutku ja sam pogledao Antonija, on je tapkao, gledao sam sudac je krenuo prema meni, napravio je ovo sa rukama i čak mi se čini da je rekao stop. I čuo se urlik bolni od Mijatovića i tu sam ja pustio njegovu ruku. Misleći da je borba prekinuta od strane suca, jer je pravilo u MMA-u kad borac tapka da ga se i dalje drži u polugi dokle god sudac ne prekine borbu. Ja sam računao da tu sudac prekinuo borbu, te sam ga instantno pustio. Nakon toga je sudac, ko da uopće nije prekinuo borbu, samo kao pokazao idemo dalje. Znači on prekida borbu, odjednom nastavlja borbu. U toj Antonijev kut povikao radi, on je počeo udarati po meni, iako se ja nisam branio jer sam mislio da je borba gotova, odnosno zaustavljena, da sam ja pobjedio. Nakon toga je uletio Špiro Kovač iz mog kuta i zaustavio borbu. Nakon toga ja sam bio poludio totalno jer je sudac zaustavio borbu, znači poluga je sjela, poluga je bila zaključena, sudac je prekinuo borbu, objektivno znači pobjeda je na mojoj strani, ali ne, on je rekao da nije tapkao. U to je Klara sudac otišao se konzultirati sa ostalim sucima i sa organizatorom, ne znam točno ni ja s kojim ljudima, uglavnom nakon to Klara je rekao da bi ovo trebala biti moja pobjeda pošto on borbu zaustavio. Ali uglavnom neko od tih drugih sudaca je rekao, ili ne znam ja, matchmaker organizatora, kako to već ide, je rekao da se vrate u istu poziciju. Da se borba vrati u istu poziciju. Mi se nismo vratili u istu poziciju zbog toga što je Antoniju glava ovoga puta bila znači, u fleksi, znači skupljena prema dole, što mu je omogućilo da napravi kolut i kukovi su bili više, a u prijašnjoj poziciji koju sam ja imao zaključanu polugu, njemu je glava bila na podu i nije mogao napraviti kolut. I još uz to je on bio znači iscrpljen, lakat je bio u hiperekstenziji, znači poluga je bila maksimalno zaključana i njemu je bilo onemogućeno kolutanje, što je napravio nakon pauze, te nakon tog prekida. Tako da se ja osjećam oštećen zbog toga što je sudac napravio grešku. Gledajte, ja ne mogu zamjeriti Zlatku, Zlatko je sudac, ja ga znam i prije, to je moj prijatelj. On je napravio tu, eto malu tu pogrešku koja je koštala mene pobjede. Ne bih htio sad da ispadne da sad ja njega optužujem, ljudi smo svi griješimo, ne znam, ja sam pogriješio, imao prometno, nije bitno, svi griješimo, tako da i u tome. Ali eto, htio sam reći da ja osobno mislim, znači moje osobno mišljenje, možda sam ja u krivu, možda sam ja subjektivan, ali moje osobno mišljenje je da bi ja borbu dobio da se nije desio taj gaf, znači da je Zlatko pričekao koju sekundu da Antonio tapka. Ljudi govore kao da je Antonio od početka bio dominantan, da je bio bolji, bio je bolji, ali u Ultimate Fightu jedna poluga, jedna sekunda, znači jedan zahvat može promijeniti cijelu borbu i mislim da se tu desilo upravo to, jer je to bila treća runda, hvala 2 minute do kraja, Antonio je bio iscrpljen, poluga je bila dobro zaključena, ali eto, gledajte, ne želim kriviti nikoga, možda bi to trebalo biti malo bolje izvedeno, da je proglašen no contest ili nešto tako da meni ta borba
ne oštećuje moj skor, ali zagorska publika zna, cijela dvorana zna što se desilo i publika je bila totalno razočarana u to i bili su zadovoljni sa mojom borbom, to je meni najbitnije. Eto, žao mi što je to tako sve završilo, što nisam uspio, znači, konačno pobijediti da na prav način, znači što sam konačno izgubio zbog toga, znači zbog te pogreške. Ali eto, što je tu, idemo dalje. Još bih samo htio reći, svaka čast Antoniju Mijatoviću na borbi, stvarno je pružio dobru borbu. Htio bih samo reći da onaj njegov, znači ja to nisam primijetio, pošto sam bio u afektu, to su mi ljudi poslije rekli, njegov pozdrav publici kad je on pokazao srednji prst, mislim da mu to stvarno nije trebalo. Lako za mene, mislim mene to vrijeđa, stoji, ali ne toliko koliko, pošto sam ja iz Beograda, ne iz Zadra. Ali domaći navijači Zadrani, mnogi ljudi su mu rekli da mu taj pozdrav neće tako lako oprostiti. Mislim da bi Antonio malo trebao pripaziti na takve ispade u ringu zbog toga što ljudi lako se zamjeraju i lako pamte te stvari, tako da će sebe dovesti tako u neugodnu situaciju zbog gluposti. Publika je zviždala zato što je publika bila na mojoj strani, ja sam domaćin i tu nema što publiku treba zanemariti u takvim situacijama ako je publika na suprotnoj strani. Eto, ja bih se htio samo zahvaliti svima vama koji ste došli gledati me, dati podršku mi sa tribina kad mi je bilo teško, ste me dizali, vraćali u borbu, davali ste mi motiv da udaram brže, jače i više, mada to nije ovaj put bilo dovoljno, ali eto, hvala vam svima što ste došli, pogotovo mojim prijateljima iz Beograda. Ja se nadam da ćete me gledati ubrzo u nekoj interesantnoj pobjedi. Moram te neke ozljede sanirati, imao sam mnogo ozljeda, koljeno mi je oštećeno, šaka mi je bila oštećena prije, pripreme su bile jako teške, znači imao sam gomilu problema, što privatnih, što financijskih, što problema vezanih za treninge, za sparinge, za kondicijsku pripremu. Stvarno je bilo mnogo problema, ja sam dao sve od sebe, možda sam neki razočarao, možda nisam, ali sve u svemu što je tu je. Još jednom hvala svima što ste došli i borit ćemo se i dalje svim srcem. Najbitnije je biti borac, ja uživam u borbi, a sad pobjeda je nus pojava borbe ili poraz, nešto da mora biti.